بله تماشاوان نهیجا روبرو بونا ویروسا کرونا لروجابای کردستان دیچه آستی دی چاوا دی بردوام بکن کن عم برکات هفسرو که دستان افخیا حریما جزیره جرمیلان لگل منه دم باش که کنعان جهید الخوشیه بوکو پیکتی یک ویروسا کرونا باش بویه چاره سر بویه که کنعان یک تی چواتی روجابای کردستانی را کل گورا آگهدارین مبکی کردستان 24 پیکتین دن جی اکو یک اسمایه او جی روش دبن کنترولی ده اشته ور بگرم گلو اف یکتی چواتیج بوی روجاوای کردستان بگومان وکره و بریا خوصر یا باکر روجلات سوریه ده کریزا نخوشیا کرونا دا گاونین گلکی گرینگ هاتنا آویتن با آریکاریا گل می روج آوا جبو پیک آنینا همو بریاری کو درکتن دوی قناغا کو ام نهاته دا راستی جی اف نخوشی و کهونزانن باندورا خواسر همو جیهان کر بو مرنا سدمین مرنا هزار انسانا حتی دا آلی آبوری دا آلی جیان دا باندور کر وکره به بریا خواسر دسپیک دا کو اف گوتی نخوشی درکت بریاری کو مگوتی همو آلی آداجی هاتا پیک آنین ملی تندرستی دا ملی شارداری دا ملی اولهیا نابخویی دا اف هات مشاندن دو جی 11 ماه پینجا بریاره کنو درکت جبو مثلا ان بجن قدخه کرنا چونو هاتنه او بریار جی ایرو کتا پراتیک دا ساعت یعنی ایرو 12 مه کتا عمل دا جبو چون هاتنا هم ولاتیه یعنی هم ولاتی کارن ساعت 6 صبح حیا هفته شب کارن چون هاتنا بکن هم جی نابا باجارا دا هم جی نابینا باجارا و باجارا هم جی نابینا حرم و حرم دا اف بریار نابرو کاوی دا وک باکوری سوریا درخست اف آلی کی خوی گوتی ایرو بو طبعا اف بریاری کو دردکوین جی پشتی شوپاندنا دستیات تندرستی هم روها باکوری سوریا دستیات تندرستی هرما جزیره اف نخوشی هاتا شوپاندن گور ویناجی اف بریار هاستاندن حتی امکارن بیجن روجن عیدی روج دجنا رمضان اوی دوام بکن طبعا بشتي حفته شوي جبو چون هاتنه يتنبن تنه حاله اورتا يعني جبو نخوشكي جبو حالك اسعافه اف چون هاتن ينبن اما في زمانه كو ان بيجن ساعات 6 حتى حفده بانگا مجيج حموها مولاتيه كو كولانا دا نافا سوكا دا جين ام بيجن كومبون شنبن آلية عزادة بيد آلية ام بيجن مناسبات دا بي حتى روجي عيدي جي بانگا مجد بي مليداهيا كو روجي عيدي شخوا جبو روجي عيدي جي برياري ما وقت دستيا هندرين وك آسايش بدياري هبن جبو روجي امي درباسي وي ببن كاكي كان عن من دخوس زوي كي بزانبن بدياري هبن بله كاكي كان عن من دخوس زوي كي بزانبن من هال غور آگهداري ما ورگرتيم كارانتينا كرنا وي تا خال حسكي جينها هاتيه راكرن قالوا اف يكتي چواتي جبو حسكي نها او قدغيا قول سر حسكي بو طيبت بو روشا حسكي اولي كار جبو حسكي هاتنا راكرن او جيوكي باجارين دن دي تيكلي القل حسكي بيدان قرد بي بابتي دا ما قهدار بكيكا كنان راستا يعني راستا بشتي رابورين كو هاتن درخستنج دستيات تندرستي ملي باجاري حسكي جبو هناك قومان سر كسياتا هابون كو بيكتبون او قومان جي هاتن راكرن يعني كتنا اف حجريدا اف قرتنا امبيجن حجريدا يا تندرستي دا پشتی 14 روزا شوپاندنه او کس جی اسکارن بجم ایرو داوی دبه ایرو نفسا ایرو داوی دبه جبو وینا جبو باجاری حسکی جی وک حمو باجارن باکوری سوریا او جی قد خکرن چون هاتن ضرابه دملی روجه دا عین نفسا دمه ساعات 6 حتى هفته شوه الباجار حسكي جي چون هاتن كارن يعني خلقي حسكي كارن چون هاتنه بكن يعني ورنا عموده ورنا قامشلو هرنا حسكي يعني اف جي وكتت نافا نفسها سيستما هرمي ده سرفي اساسي ديسا از دوباره دكم بانغا ما اجبو حمولاتيه هي حموها مولاتين ايرو دباكور وروجلات سوريا ده امنا بجن اف نخوشي تمامی رابوه هل جیران ما در دور ما اف نخوشی هی باندورا جانا انسانا جدست ده انسان پی دمرن
ام گرکا هیجی ام بشوپینن یعنی تدابیر ما ام بستین وک هم ولاتی کو ام بستین نابینا مروف و مروف هذا گرکا مسافت هبه چونا محلکی چونا ام بیجن مستشفى كي داري دابي جركا او مروفي ما انسان ما دوي علي دا امبيجن علي خوي ديسيبلين دا علي انضباط دا علي چون هاتنه دا دقت بخشني بريخستني تفقرا هوچي بكي هر وها كان عن من دخل زويه كي بزانبم بلا كان عن من دخل زويه كي بزانبم نها افكسين كو بفيروس كورونا كتن توش بوي بيكتيه كي بون ايكو جالی رژیمی و درباسی روجاوای کردستانی هاتبو کرن گلو هینجی مترسیا رژیمی یا بلاف کرنا ویروس کرونا لروجاوای کردستانی حیا و تدبیر برامبری ویکی وکی دسته آنافخ یا حریما جزیره هنده چاوت پراتیکه دا پیک بینن که کنن راستا يعني بيقومان دفي مليدا راستيجي ما زحمتيك وقت دستيا هندورين حموري ببريا خوسر طيبات هرما جزيرة ما زحمتي ما داستاندن يعني ما در زحمتي ما در باسكرن چمانه او كساتن كو شامي هاتن حتى هم ولاتين ام بيجن قامش لوبون اي جزيرة بون دما كود هاتن قومان سرواها بون كل شامي بيكتن براستيجي دفي مجاردا وكا فروخانه وك جهه طياري وانا اف ما هرم جيد بن كنترولا ريجيم دبو وك هيزن اولهيه براستيجي ما قلكي تشوباند كو او كساتن كو قومان سرواهي درباسي هرمي منابن دفي مجارده جي قابنا قلكي باش هاتنا ابتن كساتي كو براستيجي يكو ندرباسي حجرات صحي تا تندرستي ندبون او كساتي حتى ما تشوباند القنداو الباجاره او كسات جي هاتن قرتن متانينا حجرات تندرستيه جهه تندرستيه وانا الور شاردرو جادمان يعني دفي مجارده امي دوام بكن حتى كو امزانبن صديق صد انه اف نخوشي القشتيه سوريا تنيا اف روشامايا اورتايا بردوام بكي دفي مليدا جي براستي جي دي ساعت بيجم قماني ما وتدابيري ما يهابن كو امنهلن اف نخوشي درباسي هرمي مبن يعني قابنين ديروكي قابنين براستي جي هيجا هاتنا ابيتن وكري ببريا خوسر ام بهيبينا كو ام جي براستي اف قاف حتى قناغا داويكو قلمي روجافا بسلامت درباس ببي كاكي كان عن منطقه سزويه كيف زانو منها ريخصنا تندرستيا جيهاني اف چندين جاران داخوياني ديده و دبيجه كو دستي آليكاري درباسي روجاوای كردستاني كريه بتونان آليكاري درباسي روجاوای كردستاني كريه هر داوي ایرو آگاهداریه که رخصنا تندرستیا جهانی هیا کو 30 تن آلیگاری در باسی روجاوای کردستانی کریه راستیا وی که چنده که کنه راستيج يعني ام وكا اندامن ام خليا كريزي وانا غور يعني آگاهين كوج دستيات تندرستي يا هم باكوري وروجلات سوريا هم دستيات تندرستي يا جزيره ت آگاهی وسا نهاتنا يعني بجن آریکاری سازين نتوين يكبوي سازين تندرستي اي جهاني حتى نهاجي تشتكي وسا نهات يا كرند آلية عمل دا بالعكس يعني درفتك والجمع وكري بريد آلية مجوجد آلية تندرستي داد آلية مشفا داد آلية درمانا دا آلية حتى تعقيم دا وك شارداري آلية أولهية دا وك هزن أولهية هندر راستيجي تسازين فرمي آلية جهان دا ت ام بجن درفت و امكانات ندانما كو ام دويرا وشهاده كو ام خب باريزن بالعكس درفتي كو الجمع براستيجي آلية مادي داد آلية طاقمين تندرستية دا وقت تختور وكا انضامن باقشكرين وانا حموجي درفتين ذاتي مدام مشاندنجي و افجي جهه بيروزباهيه و جهه براستيجي سباسيه جبو حمو سازين مي على قدار يكو تيكلي يكو افكارين هيجا كرن كاكي كان عن هروها نهار خصنا تندرستيا جهاني لگور آگاهداریین موکی کورسان 24 زیده 1300 بار هلگر جسینورین ترکیه و در باسی آلیین گودبین کنترولا ترکیه دنه گوجالی ترکیه و هاتنه داگیر کرن و دبن کنترولا اپوزیسیونا سوریه دنه در باسی ورکرنه جبو چری خصنا تندرستیا جهانی بی کو آلیکاری در باسی روجاوای کردستانی بکه دا خویانین وسا دیده گلو گابد هون پیوندیه لگل رخصنا تندرستیا جهانی دکن هون برسبا و نادن نابیشن جبو چو هون آگاهدارین
وها بلافت کن کوبه آلیکاری دای روجاوای کردستانی و هر وها من تخواست زویجی بزانبم که کنعان جه حریم کردستانی آلیکاری در باسی روجاوای کردستانی بود واری آلیکاریا تندرستی. بله نها دستپیکا و کریزی دا راستی جی سازی می تندرستی سازی می دیپلماسی هول دان کو اف سازی نافنتوی ملی تندرستی دا کو امکاناتن بدنا هرمی لی مخابن راستی جی اف جی امکارن بجن ملکی خوی سیاسی تکرن یعنی هناك دولت دبنا آستانگ دویم جاری دا و جه مخابنیه کو اف هرمی کو بن دستین و هزی تندرو دا طایبه جی ملی سریکانی و گریس پی هر وها ملین آلی عفرینی وانا ملی ادلبی وا اف هزی تندرو دوا هرما دا کو امکانات تندرستی جوات شاندن ایرو ریوبریک وک ریوبریا خوسر دالی خوی دموکراتیک دا دالی خوی امبجن جواکیک دا دالی خوی حمو نتوا دا دوی هرمی دا سیستم کاتیا اواکرن سیستم امبجن ديمقراط وسيستم اكثر عردي جي خوغرتيا اف كاري هاتي كرنجي اف انحياز تماشاوانین هیجا سپاسی حفظروکی دسته انا بخویا حریما جزیره کنعان برکات دکم کو جخوا پرسامه داوی بو و باوای کی برفرهشی برسبات پرسین مدا کجر میلان گلمه بو سپاس بو کنعان برکات